murabizi ko buri kanya turi kubagezaho amakuru ku ntambara ya Iran ndetse na Leta Zunze za Amerika. Uyu munsi nibwo Iran yemeje yuko umuyobozi wayo w'ikirenga witwa Ayatollah Khamenei yishwe na Leta Zunze za Amerika. So Iran ikomeje kugaba ibitero hirya no hino mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko muri Leta Zunze z'Abarabu, Qatar ndetse n'ahandi, ariko no muri Israel naho yagabyeyo ibitero bikomeye cyane. Muri aka kanya turi kumwe na Ngoga uri i Dubai, ajye kudusangiza amakuru yabyutse avugwa muri kariya gace, kubera ko twakomeje kubona ibitero byinshi bigwa muri Leta Zunze z'Abarabu. Ngoga, mwaramutse neza? Mwaramutse neza Buwize. Mumeze mute aho ngaho i Dubai? I Dubai tumeze neza, turakomeye. Igitangaje nuko nta muturage wapanitse, nubwo ibisasu birimo bigwanga hari byinshi. Muri iki gitondo nk'ubu hamaze kugwa ibisasu bigera mu 8, kuko Ministry of Defense ya Dubai yavuze ko yabashije guhagarika ibisasu 137 byari byarashwe kuri Burj Khalifa. Yego. No kuvuga ngo abaturage aha ntago bapanitse, bari mu tuzi twabo dusanzwe. Bamwe bakora ku cyumweru n'abadakora ku cyumweru urumva bari mu mazu yabo bariryamiye rwose. Gusa nyine situation iri kugenda iba strong, kubera yuko nk'ubu nijoro ryakeye abanya-Iran barashe kuri hoteli ya mbere ku isi ikomeye y'inyenyeri 7. Niyo hoteli yonyine ifite inyenyeri 7 ku isi, nta yindi. Iriya yitwa Burj Arab. Iyo hoteli yarashwe. Barashe kuri Jumeirah, ahantu bita Palm Jumeirah haba abakerarugendo benshi cyane. Yego. Barashe kuri DXB, yo ni Dubai Airport. Yego. Ikibuga cy'indege kigira movement nyinshi cyane, hafi abantu 4. Oh fuck again, barongeye bararashe ibisasu 2 byikubise hasi none aho tuvugana. Yego. Uko wenda ntabasha kubona ahantu biguye, ariko mu by'ukuri Dubai ni umujyi, ntabwo ari umujyi munini, ni umujyi mutoya, ariko iyo ikintu gikubise uracyumva. Yego. Ni umujyi muto cyane, gusa ikintu gikubise hasi uracyumva, gusa ntabwo wabasha kuroketinga ahantu kiri bitewe nuko amazu ari maremare cyane. Nta mibare y'abantu yatangajwe ibyo bisasu bya Iran byahitanye aho ngaho i Dubai cyangwa byakomerekeje? Mu by'ukuri nta mibare iri specific leta yari yatangaza, kuko ntabwo bashaka guhamura abaturage, kuko urabizi ko Dubai ituwe n'abantu benshi cyane. Nta mibare ifatika baratangaza, gusa ikiriho nuko Dubai iri kuri radari za Iran muri aya masaha kuva ijoro ryashize. Nanjye ubu naraye ku kazi, naraye nicaye ku kazi, ariko mu by'ukuri naraye numva amabomba turika, amadrone, kuko mu ijoro ryakeye iyi nzu ya Burj Khalifa ni inzu ihora yaka. Ariko ubu tuvugana amatara bayajimije. Amatara yose yarayazimijwe kuko bayitagetinze inshuro nyinshi. Kubera iki cyahagaze dore n'ubu ndimo ndayireba? Kubera iki Burj Khalifa ariyo iri target ku Iran iri gutagetinga cyane? Burj Khalifa ni inzu ikomeye. Iran yarakaye. Iran yarakaye, bayiciye umuyobozi wayo w'ikirenga, irashaka kwihorera kuri Amerika mu buryo bwose bushoboka. Yego. Yaba ibirimo abanyamerika benshi iriya Burj Khalifa? Iki gice hariya nakubwiye za Palm Jumeirah, za Dubai Marina, za Burj Khalifa. Burj Khalifa niho harimo hotel nini cyane. Bavuga ko aba British citizen benshi muri kuko Dubai anga turi mu gihe cy'abaturist. Aba British citizen benshi bari muri Dubai muri aya masaha, by'umwihariko n'abanyamerika. So gukubita Burj Khalifa ni ikimenyetso cy'uko barimo batagetinga ahantu hagendwa cyane n'abanyamerika, cyangwa se abantu muri ibyo bihugu nyine byateye imbere, by'umwihariko abaturiste, kuko nko ku kibuga cy'indege nk'uko nakubwiye hakomeretse abantu 4. Mu by'ukuri abantu bose bakomeretse, ubu ngubu ikibuga cy'indege cyahagaze. Birumvikana. Airspace bayifunze, batangiye gushaka amahoteli bashyiramo abagenzi. Icyumvikana nuko barimo baratagetinga aba visitors, kuko Dubai ni umujyi, Dubai iratekanye muri make. Gusa bitavuze ko abaturage bakomeje gahunda zisanzwe.
Hanyuma se wenda nk'abanya-Iran mukorana aho ngaho baravuga iki ku rupfu rw'umuyobozi wabo w'ikirenga Khamenei? Abanya-Iran bose ntabo tubasha kwegera bashyigikiye Trump. Bashyigikiye Trump kuko ntago ubutegetsi bwabo bisa naho baburambiwe, kuko hari n'amavideo menshi ajya trending y'abari mu gihugu bwabo batwika amafoto y'umuyobozi wabo w'ikirenga witabye Imana. Abandi bari hano twabashije kuvugana nabo nk'uwo tuziranye njyewe twigeze kubiganiraho, kuko naramubonye umwaka ushize bagitangira kurasana, mbona ndabaze se bageze hano guteka ikirere gifuza, ati nateze ubwato kugira ngo agiranga, ndabaze se ikindi gisasu kiraguye aka kanya tuvugana. Yego. Oh my goodness, bino bintu ziko biri seriye. Twari tuzi yuko umuyobozi wa Iran niyicwa wenda irwanira witihagarara, Iran igahagarika kugaba ibitero, n'ubu biracyakomeje. Kumwica niryo kosa Amerika yakoze. Kumwica niryo kosa rikomeye cyane bakoze. Byibuze yabatapfuye bari guhagarika umuriro, ariko kuva yapfuye uwamusimbuye uwo ari we wese arakomeza kurasa, barihorera mpaka. Yego. Barihorera, umuntu wese arimo aribaza icyo Iran ishaka kuri Dubai, kuko Dubai ntabwo ariyo yarashe muri Iran. Yego. Wenda muri hafi aho ngaho amakuru aturuka muri Israel aravuga iki? Ho baraye gute? Muri Israel ho ubu bashyizeho iminsi y'ikiruhuko 7 kubera ko umuyobozi w'ikirenga yitabye Imana, nyine bagiye kumwunamira. Amakuru turi gusoma nuko bagiye mu kiruhuko cy'iminsi 7 bisanzwe, kubera ko umuyobozi mukuru w'ikirenga yitabye Imana, ntabwo rero bakomeza imirimo isanzwe. Ikindi kiri kuvugwa nuko amakuru ari kuva yarimo aravuga yuko barashirwa ari uko barashe ibisasu bikomeye, ibaze kohereza ibisasu 137 mu gihugu kimwe. Yego. Ni ibintu biteye ubwoba, kuko ahangaha buri wese arimo kugenda akebaguzwa. Ngira ngo ndaza kuza gufatira amwe mu mavideo y'abaturage bari Dubai uburyo bikomereje ubuzima nubwo hari bino bibazo. Yego. Gusa hano ibintu birakomeye, ibintu birakaze pe, ntabwo byoroshye. Ngoga, urakoze cyane ku mwanya uduhaye. Wenda turi buze gukomeza kugenda tukubaza buri nyuma y'igihe runaka, tukubaza ku mutekano ndetse naho bigeze aho ngaho.